The sit-in demonstration was organized by different units of various organizations, including the GSU, FKJGP, and ADE. Some of the demands made by the organization in the memorandum include facility of issuance of birth certificate in the PHE, upgradation of infrastructure, labor room, increase of hospital beds and setting up new PHC at Gasuapara, said Shri Harmista Armarak, General Secretary GSU. Anga Harmista Armarak punga Gasuapara GSU unit ni General Secretary. Lagi mana tengah angbaksa ino dongpak barang Gasuapara ni ade aro sipari ni PGP aro kapaspara ni GSU Gasuapara GSU unit rang donga. Barang tengah sidin demonstration ko dakkenga tengah ko ruta bersirang ni dakkenga aro memorandum rang ko tengah naha tengtang minister rang ko bronge tiba dalo na bomong kang ko janding mese da dak tenga aro ya ko tengah mukang siba dakang kogen tengah dabiani rang ko kuja debat mukang siba rang ko dakang huna tengah kumonga angko minority sangmamnga anga AD ini general secretary mo ya somoy ni bako tengah tengtang mancha Gasuapara na Gasuapara area manggop kemenna tengtang mancha PHC ko nanginga nemeng tasalo sit and demonstration ko takang ha yani gisepon chingni taisyo akan anggemen kita ruta sal somoirang oning ya ko chinga dabi banga chim talo na khengkheng government yarang ko mainya sel niat chainga chinga ko masija uni gemen aarang ko ba chinga on mana hachim deba dalo na khengkheng mamang response tongja government ni kita uni gemen chinga government ko ndake mo mongna kata kusiwa yano banga mandirang khangal dukhi mandirang donga dingtang biap rangchi riange sanna banna kata manja uni gemen chinga na simangko ya jolo donggapa mandirang na khasai tangdekat na kata na simangko molatinga jeda kodet yano donggapa mandirang banganing ni karang uni naljok na kata mangen angni bimiko wasrang jimon ma a kapasibara GSU unit ni precision wa ndake chinga dalo hesitation ko rakke honorable ministry health and family welfare chingi local MLA DC RMO yarangna chinga dalo memorandum ko natenga Nake chinga dal je demand rangko khanga chim nake chingni demand kha ani rangko Meghalaya government na sakya ni chinga khadong soinga aru mukhang chiba chingna nama development rangko aru dingtang nangani rangna chingna dakchakken ni chinga khadong soinga nake chinga je demand rangko kha hachim dalo chingni demand kha gebarang ko sokwatken ni chinga khadong soa